Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Gagash loyi nga ta hi kha hi n'wi linkana the twins. Ku endleka hi ri Master T. Yeah, even then makumu hi ta hi kha hi hetelela hi Dr. Dunisani Baloyi. Okay. So no hlamala hi post leyi vhele ya Gagash leyi nga fika yi tsala vhele ka siku ra namuntlha ra ti 9 August swi kombinaka ku ri around 12 AM. So ifika tsala ku hala ta rindza iza eku okay kula na Gagash swa wisa phela phelile okay leswi Gagash aka fika tsala swo so immediately loko ni vona post leyi a ni ri ku hleketeleleni ku man hayi man Gagash laha a nga kha a fa the twins hi ku at the moment hi vona a loko na vona but this matter hi vhete yi va yi ri confirmed hi ta ka ti-comments ni vhete ni ku mhaka yi oloveri namuntlha Master T. So i fika tsala ku un'wana palesa la i fika tsala ku small boys TTT triple T ku nga the twins vele triple ntonto then i fika hi kuma Gagash i commentini la mntu a nga fika tsala ku very boys I guess he wanted to say small boys. As you can see kwala swi vhete swi va swi ri confirmed so swi ni hlamarisa ku what's happening guys swi ni hlamarisa ku what's happening ma swi ta leswi nga endlaka swi ni hlamarisa yini it's because after vhele Gagash a xaveni i number 8 a ri Mashesha a full narration yi koho kwala ka channel if video la mi nga se vona ni ta vekela a link on top comment. Hi fika hi vona the twins va fika va n'wi congratulate as you can see kwalano va fika va tsala ku congratulations mfowethu Greater Gagash municipality which came out of nowhere to be honest because I thought ku ri vanhu lava ka nga ri ku kumaneni so va n'wi congratulating at least so hey mina vhete ni nga swi twisi ku what happening to be honest ku nyimbi leyi nga yi kha yi sukela kuni for now lero swi nga lava Gagash maybe a hi endlele live a ni tivi phelile vhele ya ku hi level yi vona the twins swi fambisana rito ra phelile a ri vulaka Gagash kwalano like yena is now above them and stuff like that. Okay ende mhaka leyi a helelangi la i tlhela continue Gagash the same day a fika tsala ku yi khopekeni BP hala Thembisa boys will be boys nda swi tiva vhele ka ku ti-small boys a vula the twins so ivi ya tlhela kha continue Gagash i ri khopuka BP a ni tivi kumbe swa yo twa mahungu ndlela nazwo maybe hopefully ta ndla live a ta hi hlamusela ku endleke yini maybe a nga twi mahungu ndlela because a ni voni ku a ngo tsakisi ku va sukela for no reason maybe i twe swin'wana maybe mara hi hlamarisa ku va n'wi congratulating laha unless if maybe they went behind his back ma ni tivi so vhele na hi swi linka from the previous post vheta hi swona ku vhele a va kha a ba vona a swi helangi lani ne i tlhela nghena na ka this post leyi vhele le 17 as you can see kula na swona ku hayi ku ta ri ku ri karhi ku ri na murhakaphanda ka siku namuntlha of course ra 9 ta August so if you got tsala la ku the president should tell those small boys that I'm bigger than them combined and I'm unapologetic about that. Okay president should tell those small boys a ni hi fike hi connecta swilo Benny Mayengani a byela those small boys vhele a swi tiva ku the twins i vanhu a va ri close na Benny Mayengani yes a va ha ri close mara a va ri close ku a ku ri vacini va yena but na ku sweswi swi nge endli swona ever since hi va vona va kha va ri ka va famba na Floyd na ku murhangaphandla xi nga xi kwate ngopfu so hi leswi vhele mhaka yi nga fika yi va yi ri xiswona kwalano na yi suka kusuka guys yi suka kusuka ku busy same day vhele the twins va fika va live mara ni yingiseri live ya vona a va respondangi so a redzi so since a nga mentionangi vita ni ku hi the twins nyimpi ya vona mi ri hi vita ri fike ri va ri direct so a redzi so hi leswi mhaka guys yi nga yimisa xiswona and stuff like that. Then vhele hi khi ya ka dokodela ra hina Dr. Dunisani Baloyi i khale nge se rhwala hi yo la ka channel malama i n'wanuna vhele wa ku duma hi misawu. Okay ku ndleka yini Master T so hi ti 8 August mina no hlamala ku na e video leyi Chavi CMC a nga fika a yi posta on his Facebook muranga fa
Dr. Dunsan Balo has built a beautiful house for himself. Let's clap for the doctor, as you can see. So I'm following one of the Master T. Lava vona ku na doctor hi vona lava I doctor man doctor again loko me swi voni kahle vona doctor again yo leni vona ku la hayi again doctor mi ngo nyadza ntsena mara hayi doctor yi tirheni doctor mirinde dokotela i fikile nga vona na mi akini that's why swa tinsimu swi nga ha ri busy se mi mi akini dokodela jela us down mi akini na ku tumbeta nhlongo ntsena ka ha ri na yindlu yi nga ku teni ya no ni tsake ngopfu ku va ni hlangana na n'wina na so mi tshama na mani kwala Why? Mara kuna ngam. Ya loko. Na majanya na switombani kumbe. Ya sikona. Oh, so yi komile ndlela leyo kwa. Alright. No ntsaki ku mbona kumbe ni ta tlhela ni mpfuxela. Alright. Album nga yi langutisela rini? Mina ni hlekete Good Friday na. Next year. Good Friday. Swi ri ta yi vupfe ngopfu a ku na problem. Good Friday. Mi tini n'wana mi va ku yi mayima. Ni gine leta le beri nga hela na. I tona. Ya leta le beri nga hela. Vanhu va ta ni bakfana na n'wina. Ya. Ni tsaki ku mi vona hi dokodela. Alright na. Fantastic. Sharp. Alright. Yeah. Ako na vhele hi vona ku ri munhu wa ti-jokes Dunsan Baloyi laha maybe to some extent van'wana maybe a heta ze yi chingela maybe it's crazy but yi tirheni guys vhele munhu ko va ku ri choice ya yena ku yi lava ku ni layini hi mali ya yena so yi ta yi congratulate for mitirho ya yona hayi yi tirheni it's a great investment vhele ku ya hi perspective ya mina leyi ni sapotaka yona so hayi mhaka kahle yi tirheni hayi nge na van'wana va nga dyondza like other artists ku hayi swi kahle munhu loyi a kha va successful a va na ku veka nhloko kona a ha ri ka peak ku swa hluphahlupha nyana swilo leswi